Ntukuya na rwere ya kuririkana utheru bo mwana omwari nuntu bwa ageni bawe ba MWERI ikundi mwanya mwanya ni birutanirite kenda gutetheria na babari bagikungwira ntuku ijira ijikeneja World Menstrual Hygienic Day ikundi bibiugite guti muritwa ubatere gutira skuru nuntu bwa ageni bani arabugite nandi kinya nikubatere kwithana mubango ja kweja na gatauru iji cia utheru kiriana baba skuru kenda batigatira skuru muthuri murioki ari na report ije na nandi kuringana chunguria bothithitwe ni ati ari babaingi ithabeta kithomo kiao mwaka kinya gicunji kia 20 kagita karaba kuthoma nondu bokagia tauri cia utheru githumina ni ntukwena arua iro kongero ntububu kuna gitungi kinene muno kia ntuku ijamwe na gutira uti mwari kinyomwe uratira cukuru nondu bathineji. Kiatho kiria gikungwiri kindoru primary gitongeretwe ni Gari Muteria uria nyogitwa giti kia MCA kia municipality. Rana aja uju chukuru ya Kinoru primary one tukwe ntukuneje ya World Menstrual Day idai ndiguru yonde na tutugana nditu kwendi kweja as a team ire kugasika lab sisi atweja kutetheria anabetu bari kenda bombi kudwa tubeja sanitary towels na program iji ntutumiambiri tena ndi ikedwa ilani for the next 5 years arana betu bechoka chukuru every single term pakedwa beja wa sanitary towels kenda bombi kudwa be maintain kudwa be chukuru nonto standi ira yonekete ironania anabari bateja 20% ya standi yao kakanya kaoge chukuru nonto wadhineje kudwa mbembi batukombigo bimundu kudwa bakigo sanitary towels that was a community omokatulais tudidegento kiraigate nandikenda gutigira nandi anabari batikuthangika ni thineji mubango ni batikwambirwa gutigira na kagitara bagurwa cukuru bari mbako watauri cia utheru na kinya bakinga bagatona gicukuru ijinge tukenda tugita cukuru ningira chi within municipality, that is cukuru chi within municipality cha primary public schools na tukenda tukienda na baba sanitary towels ndio hapo ndo cukuru na bakinga cukuru tukinge tukambira program boy town nyongo itwejeteneo tone na teno boy chain aturiria ndo mwana omwiji niwe na kuriria muno ndikabata nandi igutigira rito mwanya mwanya bara bathomerete cukuru iji na bathiria bakwija mwe nikenda bomba gutetheria kine bangwe cukuru kinya kimantu jege witi na mbere ndo tukwendi kwambiria gicukuru chetu chende cha municipality alumni association ikedra itegaira mantu jatumbo thithia ja cukuru ura tumbo tetheria cukuru ku empower library ciao maipila embere ikedwa igutegera tugathithia cukuru chetu cia public chidwa chi empowered adrimantu wa fund program twambiri fund program ire ikedra kila ani anaba bengi bota cukuru ikwagenyirio bya keu nantu ibabati gukarande twachuria za community twambiri full programs alumni strong alumni association kena tombi kudire gintu kiria igateithia anabetu inkiripotra weru weekend bitamudhuri muriuki.